Ebyaro bitane birimo Buhindaji, Mirama, Katongore hamwe n'ebindi nibyo bitungira obuhwezi bwo buhunga obugabirwa hishomere rya kwerebera. Kurjira har Paul Karekezi ohireyo obuhwezi obu nagira ngo eshikizireho bwa nyuma yo kurendura ko rugombatura ahabwo kutahirwa nyamisha bakatahirwa injuju National Park bazazashishe bitwe byabo n'ibindi n'ibihingwa byona n'entoki n'ibindi byona bino byasisikara munonga haza kana cyurire nataho inkora najya kunagambira abo kubakurra Chairman, chairpersons ba LC1. Iki kirondire kwe abo kurara hanjojo ndi kwirukanka umuyaga gwampuho munda injojo zande makanye nko mukazi nashoberwa. Enyuma ho tukakoreka okwe kitimba cyabire cyashikire mu district y'Ibanda bita abantu bagera ngo kwihobwo tine kirongirweho. Haza kuba kuzitiraho kake basiga umanda guzishembe kwa nizirabaho. Hati zizira kimwe nizija zirekire n'ubwana kuba ezabire zitora zona nizijo muhanda gumwe zishora. Abarukusima Karekezi ahabwa bushagi bayongera kumushaba kwabahwera omukurinde nyamishwa. Akantu bantu etaga byetago nkaza butsi tochi namaze moze chemana nkebyo na jacketi kusanga abantu nibasa kuba bayi mukeciro nibaganyirwamo kuba niteka bakaruvaga kandi nabwe ibintu bibakuferwa bishima kwamba bagarra akwiteka bakartekaho kukureba constitution nayo bakozere ibakweta uwa act 2019. Omuganda makuru abavuge ba boda boda bonjire kwehanike mitima ahabwo bushumo bweyonjire kugumana babibaho za pikipiki zabo mu district ya Kamwenge. Ibyo nk'abatuzi kujya ngura basakurira ejo kubanza byona kirina mwenge tunga muri tamakuru ya uze muri koko uvuze ebe nebindi bigambirwa mu rukiko orutebekanisi bw'abavugi aba stage ya Kashwa ero kushangwa muri Kacinga ward town council ya Kabuga mu district ya Kamwenge. Hato mukwefa ho kwetwiza twatamwe kibina twera buri kwezi muri membe mitwaro mu then akasenta akakurugamu sereza membo agenda kurati omurikikoro habiremo kutema empenda okubako basa kwerinda obwo barukora emirimo yabo kongera hantasya eibine kibahwere kubasa kwetungura washanga nyine chance yo kuja ngo na registering nka MP nanya kampa mweru nk'ekitensa kushanga ndamuhandika mu kitabo akabanka memba wanje nanya kamutegeka so ndeba ntinito nka boda boda mwihanga tino mu gashogwamani. By the way, government ya Uganda hati okweri shandire bo bakacenga kare Museveni kugira ngo ahabure abebe abantu abanyuganda kandi bakashitandika kare. Abahona bonjire bashabwa kwerinda okuvuga pikipiki zabo basinzere gasha kwa Timothy Mushabe na Anthony Twine.